awol man terega bay me medumin e maana kurahe medumin midennavi islam deenuga huri kantatta uterin timamen amille kal fihare kavade e fihare ga haroharuga hunna ecche gitiren ena gayawa ecche ena warigada kan alage nikunhen islam deenuga huri kantatta uterin ena gayawa ecche ena nagafa ena gayanuwa ecche ena ukollafa den huri ecche ena gayawa mutan eti hadagen e onna islamaki ei egotuga allah subhanahu wa taala bawale islam deenen nu islam adi medumine kes islam adi adluwari kuringa on medene tafsiruga gota bayan qur'ana adluwari ummate egmanik islam medumin wat adluwari ummate ekkamuga allah subhanahu wa taala bawala bafone islam denuga himene emmeha alukantaka islam denuga himene emmeha muamalat take itirega ribaya midenne haram kurayfa muamalat haram kan qabul kokke egitirega islam denu kan alu bafa jinai kuttaka wakkam kura mihaga akkeduma zine kura mihaga maccange haddu qaim kuruma mi huriha echen ei adluwari shariatuga allah labwafa genge egeterengo timanna mileche berunune eneche berunune timanna berune meni me echke meni echen haram vegenwana eveni echen haram vegenwana emek maneki enage deen e badaganani ei sharuyi makunungai kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala bayan kura honi ei manittakhadha ilahahu hawahu ei enage ilahu ei enage hawan sukamuga balagatu emmikeni mihar moderate islam ei islam dina muslimun egotuga ulumattaka america mihunna hulawunga bharatakun ruhe islam ei islamak ei algonmen buna emihok berum wagota modefawa islam ei e moderate islamak emihok bewa fukkanne emih modefa berum wagota modernima onna kenu kyan islam nabiy sallallahu alaihi wasallam behot kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafoni ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودين بس نصارى بس هم هلا كليغ فانا كا امي نورهنه حتى تتبع ملتهم كليغ فانا ابامك ملت التبا وداغ فمدانت هم algon men ham war saaf ko kerige miden nawani e deenaka e qur'anaka e shari'ataka e mafhumaka e aqidayaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam iman wadagen hunnevi aqidayaki e aqidaya meduga yahudi nasara ruhe aqidaya nunk ten algon tere megas punum timanna menge deeni kankama timanna men deemi gabu kura gotuga pulanga duniya gawmutakum balaganna islam dannonto emihege islam kamuga ena gabul kura aqidaya islam kamuga ena gabul kura mafhuma ena wishtuma fi kura khiyalu ei yahudinna nasara nge fi kura aqidaya eg macca ruhe islam ekkamuga wanama war saaf ko kashor kuram vetiye islam ki islam kamage nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagen islam kamenu islam kamaki islam kam gotuga kirtu qur'ana sunnatuga sifakura ifawa islam kamenu ei qur'an bar saaf ko bune walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatahum kalega faana meduga yahudin bis nasara sama hila nuruhene kalega faana me millata tabawa jumadan algon men islam din du kollu me besun du kollies nuruhene algon men islam dinum berwes nuruhene emihun egowa goeli egowa raguga algon men nugowa hindaku emihun meduga emihun agmuna nuruhene hembima komme miyukus tima hori tima gabu kura islam dina tima ge islam wantakama tima islam dina meduga tideke dekuma meduga yahudi nasara nga kalle ki wara barabar miheke islam dina hem bona kawajja amile nafsa suwal kuram bitimanna islam qur'ana dimawani kiha warakatto